lahat ita apo. Agor ka kat at tayo na po iti may kato paset programa tayo kat tuloy-tuloy po iti Sonsonata dito lang po 97.7 Sweet Radio with your Manong June Seriales. Kaya ka na kanyo dyan mga pastor, nag-summit. Nag-summit ito kape nga tinimplam. Tinimpla ni Melvin. Siyempre, apo dito ever supportive nga chief technician tayo dito Sweet Radio. Kat love it dito Mixalan. Love it. Love it. No plus 20 plus 12 ba ng bansa? No plus 12. Ay, California na yun. Good afternoon to both of you. Wow, ako ka. Plus 1 kuna na dahil ha? Plus 1. Kita man, nagati-texters tayo handlang apo nga dito'y local. Tayo na kung we also have international texters. So, pakibasang balong. It says here, good afternoon to both of you and to all. I would like to make a request but don't know the title of the song. However, the song, it goes like this. Tweet adding. Yeah. It was just replied, and this is dedicated to all my townmates in Bacnotan, La Union. Thank you. Thank you, and looking forward to hear the song. It's me, Ella Badua of Los Angeles, California. Ella Badua of Los Angeles, California. Dapat nais lang pa eh. Sige. Ulit mo. Sabali. Kung gusto yan nag-post stage, dapat good afternoon to both of you and to all. I'd like to make a request from, but I don't know the title of the song. However, hindi na parta lang, pero mga islang. However, the song goes like this. Good afternoon to both of you and to all. I would like to make a request but don't know the title of the song. However, the song it goes like this. Mas bagay mo siya in-chick data English. In-chick. Good afternoon to both of you and to all. I would like to make a request but don't know the title of the song. However, the song it goes like this. Tweet adding. And this is dedicated to all my townmates in Bacnotan, La Union. Thank you and looking forward to hear the song. It's me, Ella Badua of Los Angeles, California. Karoba June kan Jan Marka pakikablao yung man dagiti kakabagya kakaanakak dita Pilipinas dita Planas Ramon Isabela iso da Arsenio Esteban na kita lang ke pera ne kabagyan ti pera Arsenio pera Esteban so okay iso da Arsenio Senior Arsenio Esteban Junior dati litratista dati maniniyot nga kunada apo Diyos ko niya katipan ng ibagana edi kuyang siya man lati alam nga maniniyot kunana kanya ke apo nagmatipan nagdingig ko kung nagpastos sa mo dahil yung ibagana imbalikas na kunak and then lately I realized tagayam ta siyempre Tagalog ag-shoot mo gayam iso na so nga oray na dyan ag-shoot sa palimanante na pampananutan and then pera ken amin daditan nga awan labas na thanks Manong from Juni Pera and he requested for the song 7 inches. Oh yeah, and we were going to do that in a little later. And palong pa-request man the DJ Victoria kung na ni Manang Aliza. Coming soon. Coming soon, kanta mo. Sige. Nariga nga paayon. Taga Hilo, Hawaii. Umay tanto dito agdagos makikapi. Di arubayan taga ni Manong Dani. Gandang tanghali Manong June nating GM. Umay kayo, tamangan tayo pa eh. Manong, pakipati mo na kita duwang anak ko. Ta-excited ako nung asumbrok kanto nung bigat. Iso da ni Denise, Zell, inulit mo dahil tanal pastor tayo. Madipay, Ken Denmark, Melano. Patimit nilagay kong agaw pa kinasingsingpit pa ni Dennis Milano, lakay mga antayon maliman from your mama Lambing ng Rizal, Santiago City. Pero guys, kas makitam para kanila kay ko. Ado ti listeners sa dito MixLR apo we have 24 plus 9 pero ag fluctuate di ko ata DJ signal da so nariga nga talaga mo siguro internet connection di thank you love it one kita i-update ta kay lang apo no sino di nga naka-online at this moment we have Cubs at Kathy Cabal Salvador, General Payangsky Riliera. Oh yes, the lady, the singing lady in Ismule. We have Bayaw Joseph Agtarap of RJ Tampayan. Iti kaimasan Timilti dita ano di Chinese school din?
Iji Kapatuan. Yu Chao. Beside Philippine Yu Chao. Philippine Yu Chao School. So nga na yung pasbasa apo, yawa yun lang kadakwada iso da makaamong amang pakanan, ti merienda, pangaldaw, pangmalam, libre wifi pa apo di jay RJ Tambayan Store di jay abay iti Philippine Yu Chao. Kan adabay ti Kafeda. When Cafe Mars Cafe located at Kawayan. I don't know the address. Tapinadas na tinapan, binirbirok na ngam abo. Madinyo, masarakan. Alas 6 malaman, di kami mo lang makita DJ pagkapyan di jay ang Mars Cafe. Siguro no nalawag no mapanta at makita ta. And Mark Junacos or Gina Acosta is also online and she's with us. Ninyo Gaylan Talan. And we're Nani, Darling Khan. And of course Mrs. Felicia Seriales Crabahal de la Torre is also with us listening. Kasama kinikap sa Manila Italiana. Kasama kini Ading Rhea Media Silalan. Nga dati iti lang apo igigid iti kabulay nga gururay iti lugan nga mang sundukan niya na itatadi jayan Australia. And of course Auntie Marine nga dandani agpakasaran, Marcelo dandani agpakasar. Ni Job sa? Di ka mo ni Job. Pinunoy ko yan Ni Manong na siguro. Adi boyfriend ni Ate Jam. Yan, dandani agpakasar. Okay, and of course ni Auntie Miss Virginia Domingo. Period ko na dyan natin. And Elias Evelyn of Hawaii also. And Christian Panayo and Elaine Rosendo. And of course, iti nag-request iti Victoria and Lisa Cabal. Nico. Si Jezreel Tekasar. Napanag, nagpasyar jay downtown at nasabat ko abalasang kinit dayak itikan nigid imisem nakasamsampit Victoria tinagan ko kinunana inarem ko ni Victoria itinabayag 3 days nupay kasta tibanag na inanusag ket dimteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklunan to'y ayat ko. When naganas tunggal aldaw nga aglabas as today goes by tunggal adang ni Victoria iti dinak. Every time that I'm with Victoria gemalas ti amin amalas inangaunak nigasat ididimteng ti maysa pasamak. There was this event. Idi na panag nagpasyar joy balayda when I visited Victoria. Ni tatang na ti inak nakasarita. I talked to father. Ay pero pasensyakan kaawanin ni Victorian intaray daytay adik akaroba. Ano English na jay? Chukda. Si Chuk, he took my daughter na. Intaray kaya in Iran. Ay, in Iran. In Iran. Tehran kuna. Agilokano talatan balong taking English tani nagado imported nga dingig kanya. Bungarod. Baka marong grammar. Nasakit tinakam ko itinapasama. My heart is bleeding. Ket na panak naginom iti arak. I drink tigasat ko sinang sangitak. I cried for my faith. Taawanan tiliw-liwak. I have no more ni Victoria ket awanen ni Tidenak.
naglabas ti aldaw bulan kentawen. Days and months pass by. Nadamag ko ni Victoria si Mang Peten. Victoria is just right. Dagos ko sinarungkara. I go to her place. Mailiwak unay I'm kengkwang. longing for her. Nga madamit ti ubing akadwana. She already had a kid. Ket dita ti nagpatenggaan daytoy kanta. That's my song. Ti istorya may panggekenya. The story of my life, my love. Tanagsublin ti liwliwa ni Entertainment. Victoria. Sinublianak nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. If you're not satisfied, listen again. Nubitin ka doblem madenggen daytoy kanta. If you're not satisfied, listen again. Kunana, so keep on listening to your favorite Radio station every Sunday. From 12 p.m. And to 3 p.m. Kaduayo ako, di manong yung John Sariales. Ken ka yun John Mark Pastor. One para ti programa. Talong oras nga napnuan iti. Sonata ti biyag kinayat. Ana Pauluan? Adda kami manan. Adda kami manan nga awan ti TCN number na. Okay, just bring your ID to the nearest Western Union and kunana ka. Yeah. Katawan ni Manang Darlene. Okay. Kunana, ating June and balong rekas kumanda tay sonata nga pawilan ka. Wow. Thank you very much kunana ni Manang Darlene kat amom dagito nga request kat haan nga kaputa pat kanta nga dagos di ka talaga mo nga nabayag tahang nga nakansyonan. Amuna lata ni Manang ano nyo dagiti kanta nga hanta nga makan kansyon ti kanayon iso nga in-request na siguro daytoy. So may isang nga sonata apo kapso taman ti background ko. May isang nga sonata apo para kadagiti agasawa, kadagiti agdindin na. Ayan, awan lang agasawa no di kadagdindin na nga balak dati agabroad iti may isa kadakwada. Kat napawilan nyo, ay kat ito do iti agpawil ta narigat iti agabroad, ado ti consequences na. If you're not ready apo, kadagiti panubok kadumtang, kadagiti tuksong kadumtang iti biyagyo, hanggang ila pumampanawan tap no nga mapirti ta pamilyayo ngam no kayo talaga ti rumang ay isagana ita pagbagiyo isa pa tayo nga awan pulos iti tumdumtang iti biagyo nga patpatulan nyo nga patukso dagita ka sugal alak kada babae isa pa tayo kin may pumintas iti panagbiagyo dahil iti nga rodan ti sonata nga manatop kada kayo ket sabi ko maabot ag-reflect kayo anya nga ti mapasamak kanya may kasawan no palubusak nila kay ko no palubusak ni bakat ko. Isang ano dati panawan nyo, pawilan nyo, ta nagrigat apot yak may maisag, lalo no itirabi, no damang orti ka text mo ko nagriga nga, pawilan tapos bagim nga mga sumbatan nga, adaak dito warno ko na orayan na, awam mo ni bakit ko. Aglinipatan ading ko, jakun marik na, ingka panagdungo. Nauma kung nga gururay agpadpadaan ti isa sampet mo aglinipat tan ading ko ituturet ko sa papanaw mo dito ti arapaap ko takay kaya iti umadayo apawilan ka tagandat kung agden na takuma angin inwadag na samkino na agurayak ingat makaunong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka tagsangga sa takinay kaya mo umaday
Nagsiserpik ti lubungan. Engkan, alaam amin na gamit mo. Pumanaw kan. Kat di kag tuwag subsublin, di didinak. Di kag subsublin, tadanto ka sukamon, kunana. Paupawilan ka, tagandat kung agden nata kuman. Angin inwadag na samkino na agurayan ingat makaurnong ka. Paupawilan ka ating po, paupawilan ka. Dagsang-gasap na kinay kayat mo umadayo dito'y na. Ading ko aling lipaten ta, karin karita waswasentan, ket di nagtukuman subsublyanan, tanalabit pa sa anak tunawayan. Tagandat kung agden nata kuman. Angin minuwadag na samkino na agurayat ingat makaurnong